Nazdar ľudia, vítam vás u nového videjka a prvé videjka ja som Ender a dneska je to so mnou Prapatrik. Ahoj. OK, a sme na mape Pirate Bay 2 a budem rád, keď sa kúknete aj na môj hlavný kanál, sice väčšina fanúšikov bude z môjho hlavného kanálu, ale to je jedno. OK, keď to bude štartovať, tak sa asi nejako proste ozveme, však áno. OK, 10 sekúnd a ideme štartovať, ináč grafiku na mojom kanále si robím ja, takže sa potom noví fanúšici nečudujte. OK. OK, môžete potom podporiť pána Prapatrika, je to super začínajúci youtuber, čo za asi 2 roky presiahol už pekne dosť odberov. Ale ináč je začínajúci, však áno. Pěkný vtip. Ja viem. Podarený však. Už sme všetci červení. No však jo, že přišli a prostřední upad. Čo? To je stejně suchý. Ne, ja som červený. Jo, počkaj, ja som tu nejumpol. Ale proč jsi červený, tyjo? Snědl si rajčátka? Ne, sa mi páči. Tvoj skin. Je, aha, tak to jo. Je nice. Lucky helmet. OK, mal som trochu poklasy FPS, čo neviem prečo, ale už je to ok. OK, ja som na nejakom fajnom miestečku a tu je nejaká jaskyňa, budem jaskyňu muž. O, meč, super. OK, jo, to by se mi taky hodil, tyjo. Jako nezrobil bych se ani za meč, jakože to, no, tak jako TNTčko. OK. Jedno, a s ním se neubraním, tyjo. OK, ja mám celkom guter veci, guter fucker, počkaj, odtiaľ to. Ja som úplne teraz nahypovaný, lebo predchol som 2-krát točil a z toho 1-krát som to nespustil. Potom sa mi to 1-krát nenahralo, čo boli úplne faily, ale teraz som úplne nahypovaný, lebo zatiaľ čo Prapatrik točil a sme komentovali len tak ja na sucho, tak on zatiaľ bol v meči a skoro vyhral a ináč mám diameč. Yes. Jo, a jo, tak jako asi by si mi ho nechtěl přidat ten diameč. Mám jeden diamond, tak budeš mať druhý a ešte oný stick, tak ti dám. No tak to bych měl najít. Shit, super dead. He's dead. Ty jsi zebil? Jop. Nevíš anglicky? OK. Ty dneska máš nějakou úplnou simpu, jo. Ja som živý, ti vravím. Takže jsem ju zabil. Jo, aha, já myslel, že ty jsi dead. Ty fakt nevíš anglicky. Já vím, co je to dead a takový dle kraviny, ale já myslel, že mluvíš jako o sobě a ne o tom. Poviem, she's dead, ona je mrtvá a ty si to pomýliš. Really? No, ty si dead? Ne. Počkaj, ne, vůbec, ne. Nejsem. To je nějaký fake. Jenom trošičku. To je nejaký fake, prosím ťa, čo tu zo seba robíš, nevidiatka. OK, tak ma spektuj please. Nech sa mi aspoň teraz mne zadarí a možno vyhrať. Kebyže to vyhrám a budem v deathmatchi, tak to bude úplne awesome. Chcel by to ešte Iron Topanky a budem úplne luxusný týpek z SGček. OK, ja mám ale ináč super veci, ty vole. No, to koukám, tyjo. OK. Ne, ja neviem stále kaďa ľudia. To teda jo, tyjo. Hop. Tak, počkaj. Ty jsi hrozný laker, tyjo. Jak máš tolik věcí, pro boha? Ja som vyťahol koľko? 12 šestiek. Neviem, či preháňam. Ty jsi hrozný laker. Hop. Ale ja tú mapu poznám, plus bude aj na miniatúre v pozadí, čiže like for bosses. OK, sme tu 7, čiže dúfam, že sa ich nemusím všetkých bať, jo, super, úplne parkour level 100. Tak já kouknu právě zdali někdo je okolo tebe. Ja si hľadám teraz na kompase a je týmto smerom 50 blokov, čiže neviem, skúsim ísť asi na strechu, či tam nebude, na strechu, nahoru. OK, please, nech tam je. Je to také divné, že by som chcel ísť na priamu smrť. Počkaj, je tam nejaký typek, kúkni mi ho, hen tam nahore, príď, rýchlo. Nahoru, OK. Mám pár sekúnd. Ja tu budem shiftovať cestou. Oh shit, tak. Jo, tamhle si ty. Jo, tam je Diamondák. Počkaj, čo má teraz dia? Ne, nemá Diamond, ale má jenom Iron věci spodní.
A tak ho zabiješ. No, te tepaky akurát chcem, no dík. Jo, GG. GG boss. OK, nějaký typek poblízku? Asi ne. Čo tu máme? Můžu na to kouknout. Jo, já mám prut, nice. Čiže já a prut, no amen. Já vím, no, SG, věci, hlavní prut a... Fú, ještě jsme 6, takže já bych som rychlo išel někoho zabít, nech to máme z krku a nech je už deadmatch. Počkaj, 30 blokov, nie, 82 týmto smerom. Hop. Teraz ma spektuj. Tam. Spektuj ma please, lebo ako Tam poviem, nikto že... není... Jo, aha. Já kouknu k druhému ostrovu, možná to tebe povede naspátek na ostrov. La 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 la. Hej, to, aha, vidím typka. GG, daj si tam TNTčko, veď hej, ja som od teba iba koľko, 50 blokov, minimálne. OK. To je hajzel. Zabil tě? Ne. Ja zabijem jeho. G. A ten diamant si zoberiem, nech ho nikto nedostane. OK, ja som vyhral, ale mám na 18 sekúnd poison, čiže ja by som sa mal ísť niekde skryť a shiftovať na chvíľku. Nechal si tam použil jeden. Ja ich mám dosť. OK, rýchlo polivku. Rýchlo. Niekto je pri mne? Či sa mi to zdá? O, ja mám poison. Som počul portnutie. To se tobě zatím jenom tobě zdá. Jo, OK, ja už mám vidiny. OK, sme tu 4, ešte jeden kill a je deadmatch. Fú, keby to vyhrám, to by bola pecka. OK. Sice veď poznáš moje SGčka na hlavnom kanáli. Koľko som prehral? Ja. 1, 2 krát? No. Možná tak 3krát, 4krát, víckrát, ne jo. Okay. A tak asi jako 4krát, no. 4 ale krát tak to jako bude. i to je jako... Myslíš, že jen toho tam vzadu Hodně porazím? Toho vzadu myslím, že jo. Tam je vo vode. Počkať. Jo, on má chestplate, iba chainer. Tak to rýchlo musíme dať. Kombo z vrchu, ne? Dáme. Počkaj, tak. Ideme Ale na... jeho strefíš lukem. Ale počkaj. Pokud uteče, tak prostě... Jo, GG. OK, rýchlo water. Jo, netreba. Ale tu perlu si od něj vem. Na čo už ide deadmatch? Počkaj, ja rýchlo vyhážem veci, stráž, či nikto nejde na mňa. Tak. Ne, nikdo nejde. No, stráž stále, hej, stráž, wow, ako keby si mal jastrabielko, či ak sa to hovorí. Ja neviem, no, rýchlo Allah Akbar, aj tuto Allah Akbar, nech nikto nedostane veci. OK, tak to super. Deadmatch. Prosím, nech to vyhrám. Gepličko. A myslím, že to vyhraješ. Čo majú za veci obidvaja? Počkaj. Já se kouknu, jako, jaký mají meč. Ale tenhle ten Jo, má jo, slušný meč. Jo, GG. Jo, GG, vyhral som. Super. Fú, prvá mapa, prvé video, výhra. GG. OK, to bola super hra, nie? GG, ako, môžem to napísať druhýkrát. OK, tak ja to už akože odvítam, celé video, ty ako? Taky. OK, ak sa vám videjko páči, budem rád za like, odber a koment, poprípade môžete, nie môžete, ale určite podporte aj Prapatrika a vidíme sa u ďalšieho videjka, čus. Ahoj.